this is the day that the Lord has made. O é dia aqui que o Senhor We're going to atraha. rejoice and be glad in it. Nós vai regocijar e estar contento Let us dentro. come into His presence Está vindo em sua presença. with praise Nós está a alabar and thanksgiving in our hearts. e dona danke de nos It corações. is so good Pastor, está sina bom. to serve the Lord. Está sina bom para servir, Senhor. This morning, Ave Maria. I greet you E que saludavo. in the wonderful name of Jesus, De nome maravilhoso who de is the King of Jesus, Kings, quem tá é Rei de Lord of Reina, Lords, Senhor de Senhor, Master of the universe. e Maestro de universo. And the most beautiful thing is, E a coisa mais bonita tá, He is in control. que Ele tem And we controle. declare this morning, Nós está declarado em it is manhã, not by might, que não está para meio de not by força, power, de poder, but it's by the Spirit of the living God. pero está para meio do Espírito de Deus viviente. Let us pray. Láganos ora. Our Father in heaven, Nos trata de cielo. we come before the throne this morning, Nós está bem diante do trono, looking unto you, mirando na boca. as you are the author and the finisher of our faith. Pastor, bota é autor e consumidor. We de know, nossa Lord, fé. this morning, Você, Senhor, é uma inta. what a privilege. Que privilégio. We can call upon the name of Jesus. Papa llama em nome de Jesus. At the name of Jesus, Em nome de Jesus. every knee shall bow, Tu rodilha lo dobla. every tongue shall confess Tu língua lo confessa. that Jesus Christ is Lord. Jesucristo tá, Senhor. Holy Spirit, Espírito Santo. you are so welcome in this house. Bota bom venida. As the word of God said, Mas a palavra de Deus where está two or three are gathered in His name, Onde dois ou três reunidos em seu He is in the nome. midst of us. E também meio de nós. And today we can say, E nós pobisa. Abba Father, Na dia nós pobisa. how great Abba, thou Tata, art. Com grande botar. We exalt your holy name. Nós te exaltar bom nome. We are not victims, Nós não tá vítima. but we are não. more than conquerors in Christ Jesus. Nós está mais que o vencedor em Cristo Jesus. Because greater is He that is in us Passou mais grande de sungo tá de nós. than He that is in the world. Que sungo tá de mundo. We overcome the enemy. Nós está bem contra o inimigo. We overcome the enemy Nós está vence inimigo. by the blood of the Lamb Para meio de sangue de and by the word of our enante. testimony. E para a palavra de nos We testemunho. declare this morning Nós está declarado em that the manhã. kingdom of God is at hand. Que o reino de Deus está no alcance. And the kingdom of God is within us. E que o reino de Deus está dentro de nós. And today we can say, thank God E na dia nós podemos dar for the freedom of worship. para a liberdade de alabança, Lord, de cover this adoração. place under the blood this morning. Cubre o lugar aqui bode por sangue. Angel of the Lord encamped around this house. Angel nandi Senhor campa round o lugar We aqui. pray this morning Nós está ora o ema that inta. no one will go out the same, Que nenhum rende lo vai back but mesmo life will be transformed. Pero que vida nang lugar Life will be transformar. changed. Vida nang lugar cambiar. As we worship you this morning, E nós está Father, lababo ema inta. let your Tata. Shekinah glory come down. Laga bo siya kay na glory baha. Father, this morning, Tata o ema inta. may your Holy Spirit Kubo Espírito continue to Santo. burn and consume Kuting ku kima i consumir. everything that's not like unto thee. Turlo que ku enota gusto ema inta. We declare today, Nós está declarado ema today is inta. a glorious Ku Sunday. awe tu mainta And glorioso. Lord, may the Holy Spirit E que o Espírito Santo touch, heal, toca, sana deliver, e libra restore. e restaura. For where the Spirit of the Lord is, Para lo que Espírito Santo there is liberty this morning. tem onda caminho de Espírito de But Deus saints está of liberdade. Pero santo não de Saints Deus. of God, Santo não de I Deus. want you to lift your hands up this E morning que o abo hisa bo manga we and call mainta. upon the name of E Jesus. llama em nome de Call Jesus. upon the name of Jesus. Llama em nome There de is Jesus. power in the name of Pastor, Jesus. tem poder em There is nome de liberty in the Jesus. name of Tem Jesus. liberdade em There nome is de victory in the Jesus. name of Tem Jesus. vitória em nome We de are Jesus. more than conquerors Nós está this mais que morning. vencedora we And what mainta. God blessed this morning, E tu lo que Deus bendicionou we no mainta. man can curse. E gente por We say, maldicionar. Lord, let the Lord of His way this morning. Pues laga não seria na Senhora we mainta. Let the Lord have His way. Laga Senhor tem su caminda a we His mainta. perfect will be done this morning. Su plan perfecto, su voluntad We pray perfecto. for a word of rhema this morning, Nós está ora por palavra rema a we a word of mainta. deliverance, Palavra de a liberação. word of hope, Palavra de a esperança. word of healing, De sanação and a word of salvation. e salvação. Father, Tata, may your will be done. que boa vontade seja Your assim. kingdom come. Bo reino Your vinho. purpose, Bo propósito. your plans E bo plano. established in this house. Guardo estabelecido em And the casa. saints of God say, E é santo na de Deus. Hallelujah. Tabisa. Hallelujah. Aleluia. Jesus Hallelujah. Christ is alive. Jesucristo está So we vivo. worship Him this morning. Jesucristo está Give him- vivo. give him Nos all está the la beu glory. e mainta.
Nós all te the damos honor. glória, tur honor. He is the same Eta mesmo, yesterday, aiera, today, awe, and forever. e para sempre. Have faith in God. Tem fé em Deus. Let go Lagabay. and let God have His E way. laga Deus tem su In caminho. Jesus' name, Em nome de Jesus. everybody say, E turhende da bisa. Amen. Worship Him this morning. Amen. Adorei a mainta. Adorei a mainta. Senhor, nós sabemos com coração de expectativa, Senhor Lord, Deus. we come before you with an expectation, Está queda guarda ribabo. and we wait upon you. E nós te chama bom menina, bom Espírito Santo. And we say to your Holy Spirit, you're welcome here. Alça bom mão na cielo. Just lift up your hands unto the Ibisa. heaven and say, We wait for you. We wait for you. We wait for you to walk in the room. One more time. We wait for you. We wait for you, Jesus. We wait for you to walk in the room. Have your way, Lord. And we say, we wait for you. We wait for you. We wait for you. Come and walk in the room. To walk in the room. Here we are, Lord. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory.
given us joy, the Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us joy. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us joy. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come, Shekinah glory come. Release the fullness, Lord, of your spirit. Shekinah glory come, Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come, Shekinah glory come. Tu presencia hace una diferencia. Tu presencia ta derecha situación. Tu presencia ta cambia atmosfera. Tu presencia ta trece libertad. Tu presencia ta trece libertad. Espíritu Santo de Dios, sea con venir. Espíritu Santo de Dios, vi mover, minke Pai, te ora por revelado mes. Oh Dios, por presencia ta turco, Espíritu Santo de Dios, sea con venir. Espíritu Santo de Dios, me move, paso minke Pai, te ora por revelado mes. Oh Dios, por presencia ta turcos, por presencia ta hace una diferencia, sur diferencia. Por presencia ta derecha situación, esta derecha situación. Por presencia ta cambia atmosfera. Sí, por presencia ta trece libertad. Oh sí, por presencia ta trece libertad. Vamos a ir juntos. Espíritu Santo de Dios, sea con venir. Espíritu Santo de Dios, me move de mí, sobre mí que Pai, te ora por revelado mes. Oh Dios, por presencia ta turcos, por presencia ta hace una diferencia. Sí, sin por presencia ta derecha situación. Sin por presencia no estamos con. Por presencia ta cambia atmosfera. Por presencia ta trece libertad. Por presencia ta trece libertad. Por presencia
Bo presencia, diferencia, Senhor. Tua presença Agrede a situação, toda situação. Bo presencia, cambia a atmosfera. Se por presencia, crece libertad. Por presencia, crece libertad. Oh Senhor, nos quer mais de boa glória, Senhor. want more of your glory. Mais de boa presença More de of nos your vidas, presence in Senhor. our lives. Nos não quer tames We don't want to be coisas. the same anymore. Viva Cuba Glória, Vinilena, Vinilena, nos quer mais, nos quer mais. Oh Senhor, nos quer mira, boa glória, paz, Senhor. Nos que mira, boa glória, paz, Senhor. Nos que mira, boa glória, paz, Senhor. Baja de boa glória, Senhor. Nos quer mira, boa glória, paz, Senhor. Vem, Senhor, vem llena-nos. Nos quer mira, boa glória, paz, Senhor. Nos não quer tames cosmas, Senhor. Nos quer mira, boa glória, paz. Vem e toma control, vem toma over. Nos quer mira, boa glória, paz, Senhor. Baja arriba, bo pueblo, oh Dios. Nos quer mira, boa glória, paz. Vem cambia coração. Change every heart. Nos quer mira, bo glória, paz, Senhor. Passou bota cambia tua You can situação. change every situation. Nos quer mira, bo glória, paz. Vem baja e llena el lugar. Oh glória, paz. Nos quer mira, bo glória, paz, Senhor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Juana precioso. Beautiful brethren, Escritura comité para compartir con vos ahora. the scripture I have for you this morning Está Proverbios capítulo 3. is in Proverbs chapter 3. Ahorita le está de nombre de Tata, Yu y Espíritu Santo. And I'm going to read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mi Yu, no lo olvida mi enseñanza. Malaga bu corazón, guarda mi mandamiento. Pa sobran día nan largo, vida largo y paz, nan lo agregan a bo. No la haga misericordia y verdad abandonabo. Maranán rondi bo garganta. Escribinan ribatabla de bo corazón. Asina lo haya gracia y aprobación de en vista de Dios y de gente. Confía en Señor con enter bo corazón y no depender de bo mes comprendimiento. Den turbo caminan reconocer y lo dirige bo berejanan. No seas sabí de bombes un vista. Teme Señor y aparta bo mes for de maldad. Es aquí lo tacuramento pa bo culpa y tuti pa bo hueso. Honra Señor como riqueza y conforme fruta de turbo producto. Así na bo bangasina na lo gordo llenar con abundancia. Y bo máquina disperso en day lo baja over de viña lobo. Miú, no rechazai disciplina del Señor, ni aborrecer
reprendimiento. Pa sobre sunku, Senhor, ta estima e ta reprender. Mescos kuntata ta reprender e yuko etin delicia denye. Bendicionate gente que haya sabiduría, e gente que haya comprendimiento. Pa sobre provecho de saki tamijo, cu provecho de placa, e su ganache más que orofini. É mais precioso que o rubí, e tudo lo que vos por desejar não dá de comparar com ele. Vida largo está en man derecha, e riqueza e honor está en su man revés. Su camino está camino agradável, e tu su vereda está paz. É palo de vida pasnan que tagaretene, e feliz está tu resnan que tatene duro na je. Pa meio de sabedoria, Senhora funda terra. Pa meio de compreendimento, ela estabelece o cielo. E pa meio de conhecimento, e profundidade na guarda quebrar e a nuvem na gotia serena. Miu, não lagas aqui na quita for vista. Retener sabedoria sano e direção. Assim nan lota vida para bo alma e adorno na bo garganta. E ora ei lo bocana de mo caminho da cultura confiança. E bo pia lo notro pecado. Ora bo cai drumi, lo bo no tin miedo. Ora bo cai drumi, bo sonho lo tadushi. No tener miedo de desastre inesperado, ni de ataque de malvado nan ora que sakibin. Pa sobra, Señor, lo tabo confianza y lo guarda bo pia de guardo cogita en trampa. No laga de hasibón, na esnan como merece saki. Si tan de bo poder pa hasie, no visa bo prójimo, vai volve y mañana lo milo dunabo, mientras cubotin e cucubo. No planea maldad contra bo prójimo, mientras coeta viva, confiadamente bandidivo, y no pleita con gente sin motivo, si no recibo ningún daño. No envidia un gente de violencia, y no escoge ningún de su camino. Pa sobra el gente perverso, da una abominación pa Señor, mas es en comunión íntimo con gente recto. Maldición del Señor, te arriba y casa de malvado, mas esta bendición el lugar de viva de justo. Esta hasi bofondi bofonadonan, ma esta de una gracia na e humilde nan. E sabinan lo heredad honor, ma e bobonan ta amontona vergüenza arriba nan mes cabez. Aleluya. Danke Señor. Thank you, Lord. Alabado sea tu nombre. Praise be your name. Danke, Señor, por tu Thank you, palabra Lord, de for your word sabiduría, of Señor wisdom Dios. this morning. Camina por no, Señor. When you Tata. teach us, Para nos mantener por camino na ibo mandato nan, Señor so Dios. we can keep on the commandments Para and nos your mira por ways. promesa nan And cumplir de then we nos can see vida. your promises be Ayúdanos, accomplished in our Señor. lives. Help us this morning. Para conocer por cada know día you. más y más. Each day better. Y llama na bon nombre And to call santo. upon your name. Aleluya. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.
de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Conocerte más, Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Conocerte a ti y ser hallado en él. Ser hallado en él. Vayamos en el nombre de Jesús. Call upon the name of Jesus.
ribatur nome. The name that is above all names. Dios no ha donado un otro nombre. God didn't give you another name. E não ha donado uma He imagen. didn't give you an image. E não ha donado um rende. He didn't give you somebody. Ele ha donado em mi oco e tabatatim. He gave you the best that he had. Ele ha donado em mi oco e He tabatatim. gave you the Ele ha best that he had. entregado suyo He gave unigênito you his only son para asina e abo kumi ave me inta. so that you and I this morning Por llama na em nome we call aqui. upon that name. Todo em nome aqui de salvação. And this name is the name of salvation. Em nome aqui de sanação. In this name you have a healing. Salvation. Nós tem healing. Em nome aqui. In this name Vos tem restauração. you have restoration. Boa necessidade. Your needs Tawaro suplir. is being supplied Em nome todo poderoso. in the most powerful name. Em nome de Jesus. The name of E Jesus. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Todo dia tem que dobrar. All knees has to Tu bow nega and tem que every tongue will confessar. confess Tu és. that Jesus, that Tu He is, that és. He Tu is, that He és. is, Senhor. He is Está Lord. Senhor. He is Arriba Lord tu cos. above everything, Arriba tu above circunstância. every situation, Arriba tu problema. above every problem. Está Senhor. He is the Lord. Aleluia. Hallelujah. Tem uma igreja viva ao ementa. Is there A living a church. living church this morning Amém. Que está proclamar em nome de that proclaims Jesus. the name of Jesus, Que está alabar em nome de Jesus. that praises the name of Jesus? Claro que sim. Of course, there is. Vosotros a iglesia vivo, amén. Vosotros pensa, amén. Nós somos igreja We are a church que está reconocer that recognizes que Jesucristo está Senhor. that Amen. Jesus Christ is Lord. Amen. Aleluia. Hallelujah. Está aqui tão mainta precioso, It's a romana. precious morning. This É tão brothers and mainta sisters. precioso. this is a precious morning Para sobra Deus sua presença também. because the Lord's presence is here, E para sobra, and because bote persona precioso também sentar bandi bo. you have a precious person Oh, sitting yes. next to you. Vira Oh, o yes. no? Turn and look at them. A mí mira que banda na nos músicos nan We look at the musicians. musicians. Glória a Deus para a vida. Glory to Lord for their lives. Nos te llama Dios dan que para vosso vida. We give the Lord thanks for your lives. E nos que llama vosso tur bom menino. And we want to welcome each and every one this morning. Dan que para escolher de vir e casa aqui. Thank you for choosing to come to this house this morning. Agora está aqui da bocas. Remember, this is your home. Está aqui da boa família. This is your family. Ora vou vir com boa família junto. When you come together with your family, E tá duche. it's nice. A uma bendição para minha vida. It's a You're a blessing for blessing my life. for my life. Amen. Nós temos uma bom menina turco da WAC nos online também. We welcome everybody online. Nós que pedir boso, We want to ask you por favor, compartilhe a transmissão aqui. to share this life. Laga é palavra de água mainta, Let the word this morning alcançar o contato nan também. reach your contacts. Laga é palavra tá de bendição para nan também. Let it be a blessing for them as well. Amém. Quiero preguntar por un momento si hay personas que necesitan traducción al español. Por favor, levante su mano para que los ujieres puedan darle, gracias. Si los ujieres pueden darle un aparato de traducción, por favor. Ah, perdón, gracias. Perdón, por un momento solo para los anuncios. Sally, puedes sentarte al lado de la hermana para traducir. La prédica va a ser en español hoy. Predicar palabras de baita en español con inglés. The word will be in Spanish this morning and in English. So, con el permiso de nos local, nos va así por el permission. púlpito, español, de nos predicador y traducción de baita en With inglés. permissions, we would do the service in Spanish and English. Amén. So, nos quer continuar con nos anuncios, ¿no? We want to continue with the announcements.
Anto, boso sa kuturbia, nos ta queda, And you know, we always stay. queda recordar e Well, encorajar a igreja We always try to remind the church para nós portar parte de nós matutino não. that we could be a part of the morning prayer. Nós saco curpa não custa lanta trempan mainta. We know that the body does not want to wake up early in the morning, Foral ku si bota bay especially drumilat. if you sleep late. Pero nós tem de dia luna até que dia sabra, But we have from Monday to Saturday, de 4:30 para 6 horas de mainta, 4:30 to 6 a.m. oração na casa. Prayer So, in-house. so é hora bobo plan quizás dia, So you can plan one of the days, para dormir bom trempang, so you can sleep early, e bobo logra bem dia mainta nang 4:30 para join nos de so oração. you can come and join us in prayer. Mitin ko bisa, I have to say, kuya nos ta mira Dios contestando oração. we see that the Lord is answering prayers already. Senhor ta encorajar su pueblo buscar mi trempang. The Lord Encourages his people to. encourages his people to seek Him early in the morning. Amen. So essa aí nós tem que puxar onde que para lograr So that's why we have to push so that we can achieve that. Amém. E quero recordar também que Jaransona nós temos hora de poder. On Wednesday, we have Hour of Power. Tá começar com oração de 7 horas da noite para 8 horas da noite. 7 to 8, we have prayer. Para tudo gente na casa, seja bom menina está aqui também. For everyone at home, you are welcome. E de 8 horas da noite para 9 horas da noite tem estudo bíblico. And 8 to 9, we have Bible study. Jaranson Award nós temos pastor Frank Mes na casa. Wednesday, we have Pastor Frank. E home. outro semana Jaranson, And following Wednesday, nós também temos Dr. Elisambrano na we- casa também. we will have Dr. Elise Zambrano in the house. Amém? Também nós queremos recordar, maneboso aqui na pantalla, diz a fecha não vai estar Jaranson Award, pero outro semana, para nós não get confused, nós há cambio chiquito que não. Don't get confused with what you see on the screen. The date is not this Wednesday, but following Wednesday. Okay? Descorda também que nós temos certa fecha na importante, já também está anunciando, acaba. We are announcing also dates that we are trying to remind you about. E esse é dinanta é conferência de crescimento. The Growth Conference Agora vai estar for de 10 a 4 de setembro. from 10 to 14th of September. Se você não tem ticket ainda, If you don't have your ticket yet, por favor, acercar de líder, não, seja Please. damas ou gente homem. please contact one of the leaders, either women or men, one of the men. A conferência aqui tem valor, tem custo, It hasn't cost, para sobre a ensinança não que você vai ganhar durante o dia. because you're going to get classes during the morning hours. O pessoa não profissional, pessoa não preparada para isso aqui. Professional people that are prepared for this. Durante a noite, você acaba tá grátis. At night, it's going to be free. We Pero all know você that. vai ter teachings na mainta e obviamente isso aqui tem custo, mas na jecuta pequena contribuição com perculo que você vai ganhar. So in the mornings, we will have sessions, teachings, and there's a price to that, and Essa contribution. it's a contribution, actually. Eta $75 ou 138 florin. $75 or 138 florins. Romana também nós tem algo que já vai começar dia aqui. Okay, we also have something that's going to start soon, Vai estar dias 12 de agosto. O que tá? 12th of August. Já passou mês dessa But acaba. Who knows? Who knows? Nós também tá anunciando acaba. We have been announcing it already. One-on-one, One-on-one. corretamente. Exactly. Nós vai começar dias 12 de agosto. 12th of August. Me tá pedindo para Romana, se você vai inscrever, se você quer começar a ler na bíblico aqui. If you want to Start with this. register, and you want to start, so register.
Boso po acerca Ruman can- Joel of mi persona. you can Approach. approach Sister Sandra or Brother Joel. Pero más tanto, mi que mira boso, é llamar shetori mei aqui na iglesia. And I want to see you all on Tuesday, 7:30 at church. Seita mais importante. Se As even more- bono adunami bono amber bin e llamar aqui nan. So if you didn't really give your name, just come Tuesday. Para nós é tão importante, para nós a quantidade, se assim tem quase dois grupos of uno. So it's important to know if we're going to have one group or two groups. Também nós temos aqui na mes outros semana 7 com 8 campamentos de nos juventude And- generação nan. We have next week, 7th and 8th of August, camping for the youth, Generation Youth. Dus registrar-se que Ruman Juren, Register at mamira Sister Ruman Juren, Jorain. ata Ruman Juren por lanta para rato, para maior nan sa quenta So, Juren, eta Sis- Ruman Juren, gloria a Dios por su Sister vida. Jorain. Si botin joven, no la ganan queda casa, Don't let the youth stay home. la ganan haya bendición, ei kunanta be recibir esse man. Let them get a blessing that they will receive this week. Nos tin hobby bon líder nan. We have good leaders. Ja, dankie. Pastora Cordami riba Inste Pastora Bible remind us College. about Inste Bible Yes. College. Nos está tomando number nan, We are taking names. ku Ruman Mitzi Tei. Sister na Mitzi, wake. Where is she now? Está para trás agora aqui. I guess she's behind. Se você não está querendo Ruman Mitzi, acercar líder, bisa me quer hasi Inste. If you don't know who Sister Mitzi is, approach a brother or a sister and tell them you want to do Inste. Inste também depois que boa logra de hasi vai completar bo 101. It comes after you're completed 101. Então se vai hasi 101 e você seguir crescendo em caminho And nan you de wanna- Senhor, Grow after that. registrar para Inste. Register for Inste. Ou uma vez nós tínhamos quantidade de gente correto, As- registrar, As soon as we have the amount of people that are registered, nós está começando semestre novo. we're going to begin with a new semester. E dia aqui, This day, dia 12 de agosto the também, 12th of August as well, vai começar o último semestre para o grupo atual. would be the last semester for the Yeah, actual you are group. so excited, I know. Es nanco da denje acaba da sumamente emocionado para Those estar who are aqui. in it are very excited. Amém. Romana, não perde a noite. Don't miss out tonight, brothers Nós and também tem sisters. brother, maestro Eli Zambrano. We're going to have Maestro Eli Zambrano tonight, E ele também está tratando o tema é bom consejo. and he will, Good advice. the theme will be good advice. Amém. Ok, dus nós temos foutje aqui nanan. E também está o Tribunal de Cristo. That is the tribunal is the great throne actually is the white throne of Christ, no? No? The judgment throne of Christ. Yes. Amém. Judgment throne of Christ. Bueno, aceite, a uno está en inglés con esta. Romana, no perdeu a noite. Don't miss that out tonight. Aceita que o maestro Eli Zambrano, você sabe que sempre está dando tremendo You know that palavra. he gives a good word. That's Maestro Eli Zambrano. Também agora, nós temos nos comedor abrir. We have our comedor Então- kitchen open. É momento de comunhão. It's a moment of fellowship, E é momento que você pode contribuir também and you can contribute as well para o gasto de casa. for the expenses of the house. expenses of the church. Nós temos como tallos principal Hawaiian chicken. Or the food Hey. today, it would be Hawaiian chicken. Cara, essa aí está bem full. Está bem com turco adem. E nós temos snacks regular também We para have the este cultura normal sei não. snacks, pastiche, croquettes. Se vou pôr, no corre vai depois de serviço, vai para trás rato e tem pouco de comunhão If you com can o stay a romano. while, go at the back, buy food, something, and have a little bit of Amém. fellowship. Romana, e casa que está bendição, né? This house is blessed, Hope e brothers bendición. and sisters. Nós está chamando Deus danke também para We o give the Lord projeto, thanks para o projeto 250. for the project 250.
Se você não está ainda aqui com o projeto 250 tá, If you don't know what 250 is yet, Project por favor, 250, acercar onde é romana, que você está mirando em pantalla, na number. you can contact one of the sisters. The name is on the screen at the back. Sempre vou the front. registrar para o projeto aqui. You can always register for this project, E vou conhecer mais de Kiko está. so you can find out what it's all about. E se você tem acaba, And if you are in it already, nós está encorajado de acordo na palavra, we encourage you, according to the word, para cumprir e você ter assim That diante you- do Senhor. that Amém? you do as you have promised. Your yes, be yes. Yes, your yes be To yes. the Lord. Amém. So, laga Amen. nos preparar nos coração na awe meinta. Let's prepare our hearts this morning. Nos alesa a worei We read for We the read proverbio already nan from 3, junto com Proverbs irmã 3. Sonia. with Sister Sonia. Nos alesa versículo 9 e 10. We read 9 and 10. So, me quer para nos volver momento assim aqui para Senhor, ajuda-nos de nos coração. We ask you, we want to read it once more so that God will Help us in our hearts. help us in our hearts. Yeah. Láganos lesele. Senhor te avisa. Honra, Senhor, cubo riqueza e que promê fruta de turbo producto nam. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. E esta avisa. Assina, dus aqui tá bire promessa. So this will be the promise. Assina, bo mangasina nan lo wordo yena ku abundância e bo bakinan di pers wendreuf lo baixa over di binha nobo. Then he will fill your barns with grain, and your fast will overflow with good wine. O Senhor te avisa nos hace algo. So the Lord wants us to do something, Sempre te respeta nos posição e nos decisão. and he always respects our position and our decisions. Entonces sempre te queda algo de voluntad de gente. So it always comes to your own will. Si abo te escoge pa cana de lo que él ha enseñado. If you choose to walk in what he has taught you, Então aqui nane está enseñándonos so here he's teaching us para nos honrar com lo que nos tem. for us to honor him with what we have, E que promê fruto nam. with the first fruits, Então riba de eta do nabo é gran promessa. and above that he gives us the a promise, a great promise, Que nos lo tem de abundância. that we will have in abundance. E abundância quer mene ora. And abundance means Que bo não vai ter para necessidade só, you wouldn't have just for your own, pero para botar de bendição para outro but não. you would be also a blessing for So someone bo quer else. estar de bendição para outro? You want to be a blessing for someone else? Laga nos posicionar nos mes So let's position ourselves com o desejo de cumprir com o Senhor to comply with the Lord, e nos lo mira sua promessa and na we will toma see lugar his promises take place. take place. So laga nos hace oração na bemeinta mientras ushers nanta prepara Let's pray this morning while the ushers prepare. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Tata nos está bem dilante bo presença Father, we come mais. before you one more, E nos está time. agradecido and we thank you pelo privilégio de portar dilante de bo Senhor. for the privilege that we can be before you, Lord. E nos sa Senhor for de bo palavra. And we know from your word, Que bota bisa nos pa honrar bo, you say to honor you, pa trece dilante bo, to bring before you nos diezmo, our tenth, nos ofrenda our nan, offerings, nos primícia nan. our first fruits. Tata nos está agradecido com a Father, we ementa, thank you this morning. nos está posicionando nos coração Position our hearts corretamente dilante bo, rightly before you, Lord, com o desejo de honrar bo Deus. with the desire to honor you, Com tudo o que nós temos, with everything that we have, para sobra nos está reconhecer because we recognize que se tem algo bom de nós, that if there's anything good in us, tá para sobra tá aba a cielo e aba duna nós. it's because you did it and you gave it to us. Danke o Tata. Thank you, Lord, Pai sunco por duna a ementa, for those who can give this morning, que por mira de sua vida, that they can see in their e lives promessa de você seja uma realidade. the promise that you gave become reality, Que portem de abundância, that they would have an abundance, pa e porta de bendição para outro não. that they can be a blessing for someone else. Nós está pedindo, Tata, We ask you this morning, Pai Father, sunco não tem
the ones that do not have, kunampor mira po man proveedor iba ng bida, that they can see your hands providing for them upon their lives, Tata Santo, iku asina na por kumisa kana, so that they can walk den efeko botayama nos pagkana din. in the faith that you ask us to walk in. Nos tapidi po pa, iglesia aquí, We ask you for this church, pa finanza na ni iglesia, for the finances of this church, kunos portabong mayordomo di that we esaki, can be good stewards of this, itata ko esaki por word usa pa expandebo reino. that this will be able to help expand your kingdom. Den en nombre de Jesus. In the name of Jesus. Danke o tata, Thank you, pa Father, privilegio di adorabo, for the privilege to praise you kunos ofrendanan y nos diezmanan. with our offerings and our thanks. Den en nombre de Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Romana, você pode vir delante com alegria Pastor, de you vosso should come coração forward. e apresentar ao Senhor. Amém. Let's give Jesus a big applause this morning. Good morning, everybody. Bando na Jesus un aplauso grande a meinta. Bom dia, Turende. Gloria a Dios. We are excited about what God is going to do No, today. nos está tur anima para lo que Dios te va a hacer awe. You don't seem excited. Vos na no taparse que vos tanta anima. Are you excited or not? Vos tanta off no. Amen. Amen. You should Hallelujah. always be excited for Jesus, Sempre nos meseta tur anima ora nos vinicas de no Jesus. matter what is going No on. obstante que porta passando de nos vida He lá. can always surprise you. Sempre é por sorpresabo. Yes, in Jesus' name. En All el right. nombre de Jesus. Amén. Before I call Maestro Eli to preach, Prometo me llama Maestro Elipe Bindilante para predicar. we need sponsors for some of the youth. Nós vamos ter sponsor para algum de youth nang Some, quer vai campamento. Some want to go to the camp, but they need a little help. Algum de nang quer vai campamento, pero não tiene total que me na ter ajuda. Okay, so the church is a family. Iglesia tá família. When things like this happen, we come together as a family. Ora coisas assim que passa, nós também junto como família. So at the end of the service, Sister Joreen will be in the back. Dus na final de serviço. Where is she? Oh, she's Roman right there. Joreen And you Lotei. stand up so they can see you. Populanta para In para case wabo. you don't know who she is, there she Se is. você não sabe quem Roman Joreen tá. So Roman at the Joreen end, vai tá para trás na final. You can approach her Você tampo acerquele. and you can sponsor one youth Anto vou por sponsor juventude or whatever you have on your heart to sponsor with, you can do that. Lo que é quantidade que vou ter para pôr para o coração para ajudar nan kone vou por hacer. Okay? And also our Bible College Inste. Também nos Bible School Inste, We've been announcing that the fourth semester will continue on August the 12th. nós sabemos anunciar que Augustus 2 e semestre 4 também continuar. But we also have new semesters starting. Pero também nós temos semestre novo que também começar. And Sister Mitzi was telling me that maybe we should do an information evening E irmã Metsi está também portar nós temos que fazer a noite de introdução, so de that we informação. can explain to you what the Bible College, it all includes, etc., etc. Para nos explicar vos que tour botar receber den Bible School aqui na. We have over 60 graduates that graduated from this Bible College in this Nós church. temos 60 graduados acaba de igreja que graduar de escola de Bíblia aqui.
And most of them are serving God in excellence with a good understanding. Y mayoría dinanta sirve Dios en excelencia con bom entendimiento. This is a very good Bible college. Essa aqui é um Bible School que tá bom. I've gone through a lot of the different Bible colleges around, and I can say that this one, and we even, to be an example, we did it ourselves together with the first set of students. Nós a passa em diferente Bible School mira diferente Bible School e nós por visa que passando nos mês de dia que é pro meu grupo de estudantes na Kota Batatin, nós por visa que é kuda bom mês. It is not easy, É não tá fácil, but it's not impossible mas não either. tá impossível tampouco. And what I like about it E o que me gusta de is dieta that it does not only teach you the Bible, é não tá ensinando solamente a Bible, but it is put together in a way where it forces you to live the Bible. pero é tá botado de sistema que é tá forçado, mostrado como para Yes, viva and- a Bible. Let me explain. Forcing, Lá me explica forçado. you cannot complete it. You cannot complete the Bible college without doing what it says. Bueno, por cada Bible School aqui, se você não está fazendo o que a enseñança está ensinando, bom. And I still remember the words of Sister Sandra. E ainda me recordo a palavra de irmã Sandra. She said that at the end of the Bible college, if you don't do anything with it, at least you know where you need to be when you are ready for Jesus. Ela disse que na fim de Bible School, se você não assina nada com o mês, você sabe onde você parar para com Jesus. Amen? Amém? So we will let you know when we will do this evening information night, Nós sabemos que dia nós está assim, é noite de informação aqui na so that you can come and ask questions Tá bom por vir assim and pergunta. go and come and listen to what this Insta Bible College all E includes. bem escuta o que a Bible School aqui está inclui. Okay, so without further ado now, Sem mais tardança, I want to ask you a warm applause for Maestro Eli Zambrano. e que pedimos caloroso aplauso Welcome again. para el maestro Eli Zambrano. Bienvenido una vez más. Thank you for Bendiga. being here, and thank you for being here for us. Gracias por estar aquí, Gracias. con nosotros. I'm going to try to translate in Spanish. Y voy a tratar de predicar en español. No, English. Thank you. Nada. Ajá, sound. Ok. Ahora sí. Bien, bendiciones para todos. God bless all of you. ¿Qué le parece si estamos un minuto en pie para Let's stand together for at least a Disponer. minute nuestro corazón delante del Señor? to present our hearts before the Lord this morning. Allí donde está, levante sus manos, por favor. Where you are, lift up your hands. Padre, estamos delante de tu presencia, Father, we stand here in your presence, expuestos a recibir tu palabra, Señor. ready to receive from your word. Y sabemos que todo lo que se expone a tu palabra es transformado. And we know that everything that is exposed by your word is transformed by it. Y hoy queremos que tu palabra cambie nuestras vidas. And we want to ask you to change our lives through your word. Que tu palabra ilumine nuestro entendimiento. That your word will illuminate our understanding. Que Cristo sea glorificado en esta reunión. That Jesus may be glorified in our coming together. Y que podamos salir más entendidos So that we can come out with higher understanding de tu propósito about your purpose para cada uno de los que estamos presentes en este for lugar. each one of us here present. Que tu palabra llegue hasta los que puedan oírnos a través de las transmisiones. And that your word can also go out there on those and on the social platform. Y que tu voluntad sea revelada en el corazón de cada uno de tus hijos. And that your word can be revealed in the heart of each and every child of yours. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Pueden sentarse, mis amados. Esta pide más monitor. Monitor PMS. This is a su volume. Vamos a leer, por favor, en Lucas capítulo 5. Let's go to Luke chapter 5.
Y vamos a mirar allí el verso verses número 10 verse 10 hasta el verso número 12. down to verse 12. Luke 5:10 down to 12. Les dije Josué, ¿correcto? Josué. O dije Lucas. Ah, no. Okay. Lucas es para esta noche. Lucas for tonight. Josué. Sí, Says está. Joshua. Menos mal que están conectados. Ok. Josué capítulo 5, verso 10 Joshua chapter 5 verses 10 down to 12. al verso número 12. English, please. Batinto dos en español. Vamos, uno, si me da. No, dame mi Bible, Jack. Déjame ubicar. Tal vez ellos la señal. Le dije 1000 veces esto. Ok. Se perdió Josué. Se perdió, sí, señor. Si no yo leo una frase, usted le sigue. Empieza a leer y yo vengo detrás. Bien, dice la palabra del Señor. The word of God says, Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes en las llanuras de Jericó. Al otro día comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura, y el mismo día comieron espigas nuevas tostadas. Verso 12. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán en aquel año. yes, 10, on the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Verse 12, the manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Amén. Pueden sentarse, mis amados. You can take your seats. Y como ustedes vieron seguramente algunos en las redes, As you saw, some of you on social media, el título de esta enseñanza, the title of this teaching, cuando se seca el arroyo y se termina el maná. this is when the stream stops and the manna stops. Levante su mano, diga, cuando se seca el arroyo When the streams dries up y cuando se termina el maná. and when the manna stops. Mire a alguien y repítale ese título, dígale, se secó el Look riachuelo at somebody and repeat this. The stream stopped, repeat it with them, y se acabó el maná. and the manna stopped. Nos gusta cuando comienza un milagro, pero no cuando termina un milagro. We like when a miracle starts, but we don't like when it stops. Y esta palabra, And this word, estoy convencido, I am convinced, va a hablarnos a todos en esta mañana. it's going to speak to each one of us this morning. Amén. Amen? Oiga esto, Listen to this. en este pasaje que hemos leído de 3 versículos nada más, In this passage, just 3 verses, hay una serie de verdades que tenemos que verlas con la luz del Espíritu. there are a series of truths that we have to look at it with the light. Que no conocen la historia sagrada, But those who don't understand the background of this story, permítame ponerle
en contexto lo que estamos leyendo. Let's do a context so that you can understand what we are reading. Si pueden ubicar los muchachos el verso 10, por favor. Let's de la look at lectura. verse 10 of Joshua 5. Dice que los hijos de Israel It says there acamparon en Gilgal that the Israelites were camped at Gilgal, y celebraron la Pascua el 14 del mes primero and they celebrated Passover on the evening of the 14th day of the first month. en las llanuras de Jericó. And they were on the plains of Jericho. Habían pasado 40 años So 40 years passed by. desde que salieron de Egipto, When they left Egypt, atravesaron el desierto they went through the desert, y entraron a las fronteras de la tierra prometida. and they were at the border of they just crossed the border into the promised land. Los que no saben, Those that do not know, según los comentaristas, Israel solo necesitaba 3 meses para llegar a la tierra prometida. according to theologians, they only needed 3 months to cross from Egypt to the promised land. La desobediencia alarga los procesos en nuestras vidas. Disobedience delays the processes in our lives. Y lo que pudo ser 3 meses se And what could convirtió have been 3 en months, 40 años. It resulted into 40 years. La distancia que hay entre usted y la promesa que Dios le dio The distance between you and the promise that God gave you, se llama obediencia. it is called obedience. Si Israel hubiese obedecido, If Israel would have just obeyed, en 3 meses estaban en la tierra de 3 Canaán. months they would have been in the promised land. El proceso se alargó 40 años. The process took 40 years instead of 3 months. Pero tenemos un Dios que es grande en misericordia. But we have a God that is great in mercy. Y el mismo Dios que estaba preparado para mantenerlos y sostenerlos por 3 meses, And that same God that was prepared to sustain them for 3 months, en su amor los In his sostuvo love, 40 años. He sustained them for 40 years. Ese es nuestro Dios. That is the God we serve. Cruzaron el Jordán They crossed the Jordan, y están frente a la primera ciudad que iban a tomar. and they are now in front of the first city that they were going to take over. Y ahí es donde se da esa lectura. And this is where we are reading right now. Celebraron después de 40 años otra vez la Pascua al Señor. So they celebrated the Passover after 40 years from the last time they celebrated it in Egypt. Oiga este dato. Listen to this ¿Cuándo information. salió Israel de Egipto? When Israel came out of Egypt, El 14 del mes primero. that was the 14th of the first month. ¿Cuándo entraron a la tierra prometida? When did they enter the promised land? El 14 del mes primero. On the 14th of the first month. Y la gente se preguntará, ¿y qué And people importancia ask tiene esa themselves, fecha? what is the relevance of this? Fue el mismo día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. It was the same day that Jesus died on the cross. Cuando Israel sale de Egipto, celebran la Pascua al Señor. When Israel came out of Egypt, they celebrated Passover, Liberación. deliverance. Cuando entran a Canaán, When they entered Canaan, celebran la Pascua al Señor. they celebrate the Passover. Cumplimiento de promesa. That is fulfillment of promise. Al Cristo morir en esa misma fecha, But for Jesus to die on that same date, te está dando un mensaje. He's giving you a message. Hay liberación para ti There is deliverance for you. y hay cumplimiento de promesas en And there tu is vida. fulfillment also of His promises for you. Por eso el apóstol Pablo dijo, That's why the Apostle Paul says, mi Pascua ya fue sacrificada. my Passover has already been sacrificed. Hay movimientos en el mundo celebrando la Pascua matando corderos. There's movement in the world right now that they celebrate Passover killing lambs. Y eso está prohibido por 2 razones. And that is prohibited by 2 reasons. Número 1, One, porque el templo de Jerusalén está caído y no pueden celebrar ninguna the fiesta. temple is down, so they should not be
doing no of these celebrations with animals and things like that. Pero lo más importante, But most importantly, nuestro cordero ya fue sacrificado. our lamb was already sacrificed. Y tenemos eterna redención a So we have través de su eternal sangre. redemption through his blood. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Aleluya. Hallelujah. 40 años 40 years. desde que pusieron el primer pie en el desierto The moment they laid the first foot in hasta que the promised salieron land, del desierto, from coming out of the desert, Dios los sustentó todos los días con maná que caía del cielo. God sustained them every day with manna. Desde el primer día From the first day hasta el último día. until the last day. Levante su mano y reciba esta palabra. Lift up your hands and receive this word. El Dios que te permitió venir a este mundo, The God that allowed you to come to the realm of this earth. desde el primer día que viniste hasta el último día que estás en la tierra, From the first day you are here until the last day here on earth, te va a sustentar, He is going to sustain you. te va a bendecir, He is going to bless you. te va a proteger He is going to protect y you. va a cumplir su propósito en tu vida. And He will fulfill His promises for your life. Si lo cree, aplauda la gloria del Señor. If you want, applaud His glory. Aleluya. Hallelujah. Y el Dios que te permitió traer hijos a esta tierra los va a sustentar hasta el último día también. And that God that allowed you to have children here on earth, He is going to sustain them also until the last day. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta, So my God will sustain me in everything that I need. no conforme a las riquezas humanas, Not according to the riches of this world, sino conforme a sus riquezas en gloria but according to His riches and glory en Cristo Jesús. in Jesus. Aleluya. Hallelujah. Pero surge aquí algo interesante. But something very interesting takes place here. El último día, The last day, cuando ponen su pie en la tierra prometida, when they entered the promised land, algo ocurrió en el mundo espiritual. something happened in the spiritual realm. Se estaba cumpliendo un ciclo. That a cycle was being fulfilled. A ver, haga así. Do like this. Diga, se estaba cerrando un círculo. A cycle was being closed. Y el que tiene oídos para oír, oiga. And those that have ears, let them hear. Cuando un ciclo se cierra, tú debes entender que no puedes insistir en ese mismo ciclo. When a cycle is closing, you cannot insist further in that cycle. Cuando Dios te introduce en un ciclo, Dios está contigo en ese ciclo. When God introduces a cycle into your life, it is because He is with you in that cycle. Pero nuestro Dios no es un Dios de estaciones permanentes, sino de temporadas. But our God does not stay at one station, but He is a God of seasons. Oiga, el Señor no se movía al ritmo que Israel caminaba, sino al revés. Israel caminaba al ritmo que el Señor se movía. They were not walking according to God's rhythm, but it was the contrary. Debo tener discernimiento. I need to have discernment for this. Cuando Dios sale de un ciclo para otro, yo debo salir con él. When God moves from one station to another, I have to move according to His rhythm. Ya el maná no iba a caer en la tierra prometida. So the manna was not going to fall into the promised land. Apenas Israel puso sus pies en la tierra prometida, The moment they put foot in the promised land, los cielos se cerraron y no hubo más maná the hasta el día de heavens hoy. closed down, and until the day of today, no manna reappeared. Mire, esto lo va a bendecir. This was going to bless you. Los milagros que Dios hace a nivel de provisión económica son con propósito. When God blesses you on the financial level, it is with purpose. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Everything that God does is with purpose. Y el mensaje que Dios les está dando a ellos, So the message that God was giving them, ya no miren el maná que va a caer del cielo. He was telling them, stop looking up for the manna out Cuando of un heaven. ciclo se cierra, When a cycle closes down, debes pedirle a Dios dirección. now at that moment you have to ask God for new direction.
hacia dónde debo mover mi campamento. So now where should I move my camp? No insistas en el mundo financiero cuando Dios te ha cerrado un ciclo. Don't insist on the financial realm when that cycle has closed down. Pues de lo contrario, Dios tendrá que aplicar medidas extremas. Otherwise, God will have to come with consequences against you. Y no queremos eso. And we don't want it. We don't want that. Es mejor entender y obedecer. It is better to understand and obey. Abrace a alguien, dígale, no esperes Hug medidas somebody de next to shock. you. Don't wait for that, otherwise you will be choked. Vamos, mira a alguien, dígale, no esperes medidas de shock. Don't wait for consequences. Aleluya. Hallelujah. Apenas pisaron la tierra prometida, The Dios moment they entered the promised land, no envió nunca más maná al pueblo de Israel. God stopped providing manna from heaven unto them. Dice un comentarista, A theologian says, qué mensaje había detrás de este evento? what is the message behind this event? Por favor, reciba esto en su espíritu. Receive this in your spirit. Reciba esto en su espíritu. Receive this in your spirit. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Those that love God, everything works out for good. Le cuento un testimonio reciente. I'm going to give you a testimony that recently took place. En algún lugar In a place, estoy visitando a una familia, I was visiting a family, oramos we prayed, y tenía un compromiso en otro lugar, and I had another commitment in another vamos a place. decir 8 de la noche. Let's say 8 p.m. Pero en esas cosas del espíritu, But those things of the Spirit, yo no sé si usted le ha pasado que Dios lo detiene en un lugar. but I don't know if this happened to you, but God stops you in a given place. Mire, cuando su Listen. vehículo no encienda, When your car does not turn on, no reprenda al diablo, don't rebuke the devil, porque usted y su vehículo le pertenecen al Señor. because you and your car belong to the Lord. Y en vez de enojarnos, hay que decir, de algo me está librando el Señor. Instead of getting mad, you should say, God is delivering me from something, really. Y no caiga en ese fanatismo, reprendo el demonio que no me deja prender el vehículo. And don't fall into that fanatism that says, I'm going to rebuke the enemy that does not allow me to reach somewhere. Y algo me detuvo en aquel lugar media hora más. And something held me back for 30 more Y minutes. cuando salgo y llego al lugar, So when finally I left and I reached the place, ya no había nadie, nobody was there porque ya me esperaron y se fueron. because I was late. They waited for me and it was, there was nobody there. They Pero left. lo que no le he dicho, lo que me detuvo, lo que me entretuvo en aquel lugar, So what I didn't tell you, what entertained me in that other es place, que no encontraba el celular. is that I could not find my cell phone. Por fin llego al lugar, no veo a nadie. A los días So I reached the place. veo a las personas, les pido disculpas. After a couple of days, I meet these people that I was supposed to meet, and I offer them my Pero- apologies. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. But everything that God does, even that, is with purpose. Y yo dije, And I said, ¿para qué o por qué me detuviste más tiempo en esta casa? Lord, why did you hold me longer at this place? Y la otra pareja con la que iba a encontrarme And the other couple with which I was going to meet, me dice, a la hora que le estábamos esperando, and they said that the time that we were waiting for you, hubo un accidente grande frente a nosotros. there was a big accident right in front of us. Varios vehículos involucrados. There were many vehicles involved in that big accident. Estoy perfectamente convencido So I was understood well. que de eso me libró el I Señor. was convinced that the Lord delivered me from that accident. Levante su mano, diga, Lift todo up lo your que hands. Dios hace, Everything that God does. todo lo que Dios hace, Everything that God does. aun cuando no parezca agradable, Even though it's not fun. aunque no sea lógico, Even though without logic. aunque yo no lo entienda, Even though I don't understand. coopera para bendición. It cooperates for blessings. Amén. Amen. Siempre detrás de lo que Dios hace hay algo bueno y mejor
para ti. Every time God does something, behind that something, He always has something better and Yo le aseguro, mejor, bueno y mejor para ti. better and yes, good and better for you. Sorry. Yo le aseguro And I will assure you que después de esta palabra, that after this word, usted va a dar gracias a Dios you are going to thank the Lord por el día que alguien le dijo, no puedo ayudarlo más. for the day that somebody told you, I can no longer help you. Por el día que alguien le dijo, el contrato no se va a renovar más. For the day that somebody told you, the contract will no longer be renewed. Usted va a dar gracias a Dios por la gente que le cerró la mano, que toda la vida lo había ayudado. That for those people that always helped you, but at a given moment they said to you, we can no longer help you. Detrás de toda puerta que Dios abre hay una bendición. Behind every door that God opens up, there is a blessing. Pero detrás de toda puerta que Dios cierra But también hay una bendición. Also behind the doors that God closes, there is also a blessing. Amados, tenemos que ser honestos. Loved ones, we have to be honest. Nos encanta decir, Dios me abrió puertas. We love to say, God opened up a door for me. Yo no he escuchado a la primera persona que diga, gloria a Dios por la puerta que se ha cerrado. But I haven't heard people really say, I thank God for those doors that are closed. Pero el que tiene la llave de David dice, But the one that holds the keys to David, abro y nadie cierra. I open and nobody can close it. Cierro y nadie abre. I close those doors and nobody can open them. Y en ambas situaciones hay que glorificar el nombre del Señor. And in both situations of the door, we need to glorify the name of the Lord. Algo bueno hay detrás de eso. There is something good behind that event. En el pueblo de Israel hay una frase que se usa para esto que estoy diciéndole. For this that I'm saying in Israel, they have a saying. Se llama el bien oculto. They call it the good that is hidden. Hay bendiciones que vienen disfrazadas de problema. There are good things that are hidden under crisis problems. Oiga, Listen, pero hay problemas que vienen disfrazados de bendiciones. but there are problems that come dressed up as a blessing. No toda puerta abierta es una bendición. Not every open door is a blessing. No toda puerta cerrada es un problema. Not every closed door is a problem. ¿Cuántos comprenden lo que estamos hablando? How many of you understand what I'm saying? Mueva su mano, diga Wave your discernimiento. hands. Discernment. Diga discernimiento, Say with me, discernimiento. discernment. Dice un comentarista lo siguiente. Another commentary says this. ¿Cómo es que Dios provee por 40 años sustento a más de 3 millones de personas? How is it that God sustains for more than 40 years 3 million people? Porque eran 600,000 hombres de los 20 a los 60 años. Because they were Más de medio 600,000. millón, más de medio millón. They were like a little more than 500,000. Súmele a eso Men between 20 and otro 60. medio millón de mujeres. And then put on top of that another 500,000 of women. Súmele a eso Put on top of that 2 hijos por matrimonio. 2 children for each marriage. Aunque la historia dice que la que menos daba a luz 6 trillizos. And even though history says that the ones giving birth were giving birth to 6, Kiko? 6 twins. 6, well, not twins, but 6 times 3. 6. Triplets. Seis. Thank you. Triplets. La hermana que quiera eso, esa unción, oramos 6 babies. How do you say that in English? por eso. si Not quiere. triplets, but No, 6. 6 hijos en un parto. Sister Miranda, how do you call it 6 when they hijos. get 6 babies? ¿Alguna hermana quiere esa unción? 6 babies. Anybody with that anointing? I don't want that anointing. Esa es una 2 unción partos, peligrosa. 12 hijos. Oh my God. Tiene So los 12 apóstoles ahí. the women get pregnant twice and they get 12 children, in other words. Wow. 12 teteros, 12, 12 how do you call- paquetes de pañales. 12 Mejor cambiemos el tema. Pampers. So Ok. let's not deviate from the team. Súmele a eso los jóvenes. Put on top of that the youth.
los ancianos, the elderly, mayores de 60 años. beyond 60 years. Y aparte dice la Biblia que muchos pueblos gentiles salieron juntamente con el pueblo de Israel. And you should also add those that the Bible says a lot of Gentiles went also with them. Qué poderoso es nuestro Dios. How powerful is our God? No hubo una panadería en el desierto, pero un pueblo de 3 millones comió There por was 40 años. no bakery in the desert, but the Lord provided manna every day for them. Alguien reciba esta palabra. Somebody Levante su mano, receive this reciba word. esta Just palabra. lift up your hands. El Dios que lo hizo ayer lo va a volver The a God hacer. that did it yesterday will do it today, again, and forever. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por He los is the siglos. same yesterday, today, and forever. Aleluya. Hallelujah. ¿Cómo es que Dios logra sostener a un pueblo de más de 3 millones de personas por 40 años? How can God sustain over 3 million people for 40 years? Pero al momento de entrar a la tierra prometida, nunca más volvió a caer el maná. But the moment they entered the promised land, that manna never fell again from heaven. Dice este comentarista, ¿por qué o para qué? And another commentary says, why and for what? Cuando tus condiciones en la tierra a nivel laboral cambien, When your condition, worst conditions here on earth change, ve a la oficina celestial para que te expliquen cuál es el próximo paso. go to your heavenly office, headquarters, so that they can explain to you why. What happened? Tienes que ir a tu Padre Celestial. You need to go to your heavenly Father. Yo le pregunto algo, por favor, antes de decir amén, oiga muy bien lo que voy I'm a going to preguntar. ask you something. Before you say amen, just listen to what I'm going to ask you. ¿Cuántos creen que Dios podía seguir sustentando a Israel en la tierra de Canaán? How many of you believe that God could have continued sustaining them Con maná cayendo del with cielo. manna coming from heaven? How many of you believe that? If He did it for 40 years, ¿Cuántos creen que Dios pudo seguir haciendo? how many of you believe that God could have continued providing for them? Vamos a subir la apuesta. So we're going to push up the bit. ¿Cuántos creen que Dios puede sostener a Israel hasta el día de hoy con maná cayendo del cielo? How many of you believe that God would have been able to sustain Israel until the day of today with manna from heaven? Vamos a ponerla más difícil. Let's put it even more difficult now. ¿Cuántos creen que Dios puede traer maná por toda la historia a todas las naciones de la tierra? Levanten la How mano. many of you believe that God can sustain all of us, the entire human race with manna for forever? Claro que lo puede hacer. Yes, He can do it. Pero But aquí está el corazón de este mensaje. here is the heart of this message. No podemos confundir We cannot get confused. lo que Dios puede hacer That what God can do con lo que Dios va a hacer. with what God is going to do. Oiga esta frase que me bendijo. Listen to this phrase that blessed me. Los padres terrenales The early fathers, siempre quieren, pero no siempre pueden. they always want, but they cannot do it always. Quisiéramos darle a nuestros hijos casa, vehículo, pero a I veces would no se want to puede. give my children house, cars, but sometimes we are not able to do that. Nuestro Padre Celestial But our Heavenly Father, siempre puede, pero no siempre quiere. He always can, but not always will. Wants. ¿Alguien le agarró eso? Somebody caught that? Papá y mamá Father and mothers, siempre quieren, they always want, pero no siempre pueden. but not always can they. Papá Celestial But our Heavenly Father, siempre puede, He always can, pero no siempre quiere. but not always will. El poder de Dios The power of God, está envuelto en su voluntad. it's around His will. Pregunto, ¿cuántos vimos I ask. milagros de provisión en pandemia? How many of you saw during the pandemic God provide miraculously? Sin ir a trabajar, Dios trajo provisión. Without going to work, He ¿Alguien lo provided. vio? How many of you went through that?
A mí el Señor me multiplicó dinero. In my case, God multiplied me money. Provisión sobrenatural. It was supernatural provision. Pero seamos honestos en esta mañana. But let's be very honest this morning. Eso no siempre ocurre. That not always happens. La pregunta es, The ¿por question qué? is, why? ¿Será que Dios tiene escasez de milagros en el cielo? Is it that God suffers from scarcity of miracles in heaven? Es que el poder de Dios está dentro de su voluntad para tu vida. It is that the power of God is in cycles of His will for your life. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. God doesn't have to prove nothing to no one. Dios no anda exhibiendo el poder que Él tiene para que la gente reconozca que Él es Dios. God doesn't have to exhibit His miracles so that people can call Him God. Él hará solo lo que sea necesario conforme a su propósito en gloria. He will do what is needed according to His purposes. Todo lo que Dios hace en la tierra Everything that God does here on earth, está dentro de la legalidad y propósito de Él para nosotros. it is within His will for our lives. Por favor, oiga esto con mucho discernimiento. Listen to this with a lot of discernment. Esto me lo dijo una de las personas, dicen muchos, This más ricas en Colombia. this was Un empresario de los más ricos de somebody Colombia. that is the richest person, they say, in Colombia told me this. Me dijo estas palabras. He told me this. Tengo tanta abundancia que Dios me ha dado I have so much abundance that God gave me que podría sostener por el resto de mi vida a todos mis hijos that I can sustain for the rest of my life all of my children sin necesidad de que ellos trabajen. without them having to work. Podría sostener sus matrimonios I can sustain their marriages. y a todos los nietos que ellos me quieran dar And I can also sustain all the children or all the grandchildren y that a they want to give los me. bisnietos que nazcan de todos esos And nietos. even the great grandchildren that comes after, I can sustain them too. Los podría sostener para toda la vida. I can sustain them for the rest of their lives. Pero ¿sabe qué me dijo al final? But then, you know what he told me at the end? Pero no lo voy a hacer. I'm not going to do it. No porque no puedo, Not because I cannot, sino porque no debo hacerlo. but because I should not do it. Porque voy a obstaculizar la posibilidad de que ellos desarrollen sus capacidades. Because I'm going to limit the opportunity for them to develop life in life. Cuando Dios le cierra el maná a Israel, When God closed up manna for Israel, no lo hace porque no ama a Israel. He didn't do it because he didn't love Israel. Hermano, nadie, Brother. nadie en Israel iba a sembrar una semilla en la tierra Nobody in Israel would have sown a seed mientras el maná cayera del cielo. while manna was just raining down from heaven. Usted no sabe cuánto daño le ha hecho a los países suramericanos You don't know the damage done on nations in South America, lo que los sociólogos llaman papá estado o estado paternal, Estado paternal. estado, gobierno o país paternal. Okay, you don't know the damage done by what we call, I think it's motherland, right? A land that gives paternity to another land. Oiga, y si usted recibe algún beneficio del gobierno o de su país de origen, no se sienta mal con lo que estoy diciendo. If you're getting some form of benefit from your country or the country that is over that country you live in, Pero debo decirte que Dios te dio That's a blessing. capacidades para producir finanzas. that's a blessing. But then I have to also say that God gave you capacity to produce finances for yourself. Ponga su mano aquí y diga conmigo, Dios me dio Put poder, your hands here on your heart. para God gave me power producir. to produce. pero si no se cierra la llave en el maná, no voy a hacerlo. Until that key does not close up, that door does not close up, I'm not going to do it. Por eso le decía, That's why I said, Dios le va a responder
o le está respondiendo muchas de sus preguntas en esta mañana. God is answering a lot of your questions this morning. ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Levante la mano para How ver. many of us God is already speaking to? Ahora se va aclarando el paisaje. Now the whole panorama is clearing up. Ahora vamos comprendiendo la tremenda bendición de aquel amigo que nos cerró la mano y nos dijo, no puedo Now we're ayudarte going to más. understand the great blessing behind that friend that closed up the blessing after many years of helping us. Voy a explicarle 6 razones I'm going to give you 6 reasons a la luz de la Escritura based on the Word of God por las que muchas veces that why Dios cierra el maná. God closes up manna in our lives. Quiero que usted se meta en la historia. So I want you to go into the story now. Todas las mujeres hebreas salían todas las mañanas por 40 años. All the Hebrew women for 40 years went out every morning. ¿Sabe qué es terrible? Romper un hábito de 40 años. You know what is terrible? To break a habit of 40 years. Todas salían con una vasija para meter todo el maná de cada So they casa. went out with a basket to put in all the manna that rained down that morning. Y las madres de familia, las madres que están aquí me van a comprender mejor que los padres. And the mothers that are here will understand me better than the rest of us. Porque está comprobado que cuando hay falta de economía o de alimento, sufre más la madre que el padre. So when there is lack in the economy, food and things like that, the one that suffers the most is our mothers. Dicen los entendidos que cuando un niño llora, las entrañas de la madre se remueven. Wiseman says El that vientre. when children suffer, the internal parts of a mother, she gets cramps. Al papá le dicen, no hay comida, ayunemos. Father says there's no food, okay, let's fast. Ayuno obligatorio se llama eso. So that we call that how do you say that? Mandatory fasting. Y todas las mujeres de Israel salen. So all the women of Israel, they come out, A ver, mire para el cielo usted. they look at heaven, Agarre, and, agarre la taza, agarre la vasija, agárrela. yeah, pick up your basket like this, and you go out, and ¿Qué there's pasó? nothing. What happened? Nothing. There's nothing. Después de 40 años After 40 years, que salía todos los días, recogía el maná, vamos 40 adentro. years going out, picking up manna from heaven, that day, Pero ese día, todas entraron con las vasijas vacías. those that went out came back in without nothing in their baskets. Dale gloria a Dios Give God glory por la gente que te cerró una puerta. for the people that close doors for you. Reciba esto en su espíritu. Receive this in your spirit. Dale gloria a Dios Give God glory por el jefe que te echó de la empresa sin explicaciones. for that boss that fired you without explanation. Porque Dios estaba activando algo dentro de ti. Because God was activating something in you through that act. Dale gloria a Dios por Give el que God te glory dijo que for no the one podía that seguir told you. viviendo en su casa gratis. That you can no longer live for free in their homes. Porque dentro de ti hay algo que se llama productividad. Because in you there is something called productivity. Alguien recibe esta palabra. Somebody receive this word. 6 razones. 6 reasons. 6 razones. 6 reasons. Número 1. 1. Israel Israel debía entender had to understand que cuando un ciclo se cierra, that when a cycle closes down, cuando una estrategia se agota, when a strategy is defeated, finished, cuando una estación termina, when a station finishes, yo no debo insistir más. I should not insist more. No te quedes en el lugar donde ya Dios no está. Don't stay at the place that God is no longer there. Elías pasó Elijah. la misma experiencia. He went through that same experience. Dios le dice, vete al arroyo de Kerit. Dirección. God told him, go to the stream of that place he mentioned. Allí te voy a sustentar. I'm going to sustain you there. Según lo que dice la Biblia, According to the Bible, Elías estuvo allí un año. Elijah was there for a year. Pero un día But one day, se secó el arroyo. that stream dried up. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos creen que Dios podía mantener ese arroyo
con agua hasta el día de Let's hoy. ask ourselves the same question. How many of you believe that God could have kept that stream going? Yes, He could have. Pero no lo hizo. But He did not. ¿Cuántos creen que Dios pudo haber seguido enviando hasta la muerte o hasta el final de los días de Elías cuervos con comida? How many of you believe that God could have sustained Elijah with birds giving him food until the end of his life? He could do that. Yes. Esto lo va a bendecir. This is going to bless you. Dios no lo hizo. But God did not do it. ¿Y qué le dijo Dios? And what did God say? Ahora ve Now go a una aldea to a place, a village llamada Sarepta. called Salepta. Ahí hay una mujer There's a woman there a la que yo le he ordenado que te sustente. that I commanded that she should sustain you. Cuando Dios cierra una puerta When God closes up a door y te abre otra puerta, and He opens up another door, y esto no sé si le va a gustar, I don't know if you're going to like this. no es pensando solamente en tu bendición. It is not only thinking on your blessings, Es porque en ese lugar hay It is gente because in that que tú place tienes que bendecir, that are also people that you que tú have to tienes que bless, ayudar. that you have to help. Las personas que creen The people that believe que Dios llevó a Elías a esa casa that God took Elijah to that house porque ya no había comida en el cielo para sustentarlo, because they believed that there was no more food in heaven to sustain him, porque Dios se cansó de sustentar a Elías con cuervos, because God got tired feeding him through birds, o que lo llevó a la casa de esa mujer para seguirlo alimentando. or that whatever took him to the house of the woman to sustain him, No han leído la escritura. they not read the Bible. Dios llevó a Elías a esa casa God took Elijah to that house para salvar de la muerte a esa mujer to save that woman from dying, y a toda la familia. and also the whole family. Y de hecho, el niño murió, pero ahí estaba Elías para In resucitarlo. fact, that boy died, but Elijah was there to help. Levante la mano, Lift reciba up your esta hands. palabra. Receive this word. Cuando Dios mueve tu campamento When God moves your camp en el área laboral, in the work area, Dios lo hace God does it a causa because de lo que vas a hacer en la otra estación. of what you're going to do at the other Hay station. alguien que está esperando que llegues a ese lugar. There is somebody waiting for you to get at the other station. Hay alguien que está esperando tu bendición en ese Somebody is lugar. waiting for your blessing. Todo lo que Dios hace es perfecto. Everything that God does is perfect. Todo lo que Dios hace es bueno. Everything that God does is good. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many of you give God glory? Abrace a alguien y dígale Hug esta palabra. somebody and tell them this. Cuando un ciclo se cierra, no insista. When a cycle closes down, don't insist. Amigos míos han sido expulsados Friends of mine were fired. en los últimos meses de Estados Unidos. They were taken out of the U.S. in these last couple of days, months. Y hay que tener discernimiento. And you need to have discernment for this. Y conversé con alguien en este tiempo. And I spoke to somebody in these El days. miércoles, el martes, As a matter conversé of con fact, alguien en this Venezuela. past Tuesday, Wednesday, Y cuando me vio, esperaba And when que they yo saw me, lo abrazara, they were gonna, le they pasara la mano en la espalda. expected me to hug them and, comfort them. Y le dije, tu socorro viene del Señor que hizo los I cielos y la told them, tierra. your help comes from the one that made the heavens and the earth. En pandemia, este servidor no viajó ni dentro del país siquiera porque no podíamos viajar. This servant of yours, during the pandemic, I did not travel, not even nationally, let alone internationally. Pero mi socorro vino del Señor. But my help came from the Lord. Y esta persona me dijo que estaba insistiendo. And this person was really insisting and insisting. Le dije, cuidado, I said, be careful, cuidado. be careful. Porque entonces Dios tiene que aplicar medidas extremas. Because then God has to apply other means. Es for you. necio quedarme donde ya Dios no está. It is, Kiko, ta cabezura otra vez. Palabra. It is stubborn to stay at a place where God told you to move away from. It is stubbornness. Sería necio quedarnos donde ya Dios no está.
It is stubbornness to stay at a place where God is no longer there. Mire, yo estoy seguro, I am sure, esta es mi opinión, this is my opinion, que más de una mujer en Israel en ese tiempo that more than one woman in Israel at that time, siguió saliendo a ver si caía maná. I'm sure that they went out still trying to get the manna from heaven. Yo estoy seguro de eso. I am very sure of that. Duraron, no sé, 4, 5 días, 6 días, un mes. Maybe A ver. 4 or 5 days, a month, looking for the manna that stopped. No mires al cielo. Don't look at heaven. Espera dirección de parte de Dios. Wait for God's new direction. Dios le dice a Elías, God says to no van a Elijah, haber cuervos, there will be no more birds. hay una nueva dirección. There is a new direction, a new order. Donde Dios te da dirección, When God gives you direction, ahí está su provisión. that is where His provision is. ¿Alguien lo cree? Somebody believe that? Aquí están Here you las have 6 razones 6 reasons que yo encuentro that I find, y tal vez hay más. and maybe there are more. Número 1, 1 trabajar Work. es una ley de vida. is a law of life. Dios también bendice el fruto del trabajo de tus manos. God also blesses the what you produce with your hands. La bondad de Dios. The goodness of Esto God. es fuerte, esto This es is- nitro. This is heavy, nitric. Oiga esto. Listen to this. La bondad de Dios The goodness of God no puede ser la excusa para la pereza, cannot be the excuse for laziness, para el conformismo y la ociosidad. to be to be lazy, to be complacent, etc. To be yeah. ¿Ociosidad? Esa es prima hermana de la pereza. Esa gente, hermano, Help me with that word, please. que después que mueren, la lápida dice, aquí sigue descansando en paz. These are Ese- people that after they died, La the lápida. yes, the grave plate continues saying, here continues to sleep such and such person. Sigue descansando en paz. They stay resting. They keep resting. Esos son los que son tan honrados que si consiguen un trabajo lo devuelven. They are so honorable that God provides a work for them, they give it back. Los milagros no son el pretexto para que tú no actúes. The miracles are not a pretext for you not to take action. Segunda enseñanza. Second, teaching. Oiga que esto es poderoso. Idleness, yes. Idleness. Hacer bondad Doing good y tener generosidad con alguien and to be generous with someone por más tiempo del debido, longer than you should, de manera desmedida without measure y sin discernimiento, and without discernment, le puede hacer más daño que bendición a esa persona. can harm that person more than blessing them. Absolutely. Una de las grandes enseñanzas de esto que yo he sacado, One of the greatest teachings that Hay- I take out of this, hay que tener discernimiento you need to have discernment para ser generoso. to be generous. Uh-huh. Hay una medida There is a measure to be generous. y aquí tenemos un ejemplo. And we have an example right here. Dios le dijo a los ángeles que lanzaban el maná, 0 maná. hoy. God said to the angels after 40 years, stop distribution of the manna. Alguien reciba esto en su espíritu. Somebody receive this in the spirit. No confundas el amor de Dios. Don't confuse the love of God. Abrir la mano es amor, cerrarla también es amor. Open up our hands to somebody is love, Y but aquí also está- closing it up. Aquí está el ejemplo. This is the example here. There is an example here. Y los ángeles miraron al Señor, pero Señor, And the angels looked at God and said, son but tus Lord, hijos y que van a comer. they are your children. What are they going to eat? And say, wait, Ustedes no lo aman a ellos más que yo. you don't love them more than I do. Detrás de un no también hay amor. Behind a no, there is also love. Detrás de esa persona que dijo, no más. That behind that Hay person amor. that says no more, there is love. Detrás del padre que le dice al niño, no puedo volver
a cepillarte los dientes. Behind Tienes que that hacerlo. father that refuses to keep cleaning the teeth of their child, said there's a loving father. Hermano, porque si no llega a los 40 años y usted cepillándolo. Por favor. Otherwise, that child reaches 40 years and you're still cleaning the teeth. El amor va de la mano con la disciplina. Love goes hand in hand with discipline. Si tú ayudas a alguien, pídele a Dios discernimiento. If you're going to help somebody, ask for discernment. No sea que le Unless- estés haciendo más mal que bien a esa persona. Unless you're doing more harm to this person than good, you need discernment. Yo he contado aquí un testimonio que me impactó hace más de 20, 25 años atrás. I told you a testimony here that impacted me for more than 20 years ago. Pero voy a contarlo por amor a los que tal vez no conocen ese testimonio. But I'm going to repeat it for those who they don't know the Y testimony. esto me lo contó la misma persona que le pasó esta experiencia. So the same person that went through this experience Una told me mujer this. viuda, madre de 5 hijos. Viuda, a widow. She was a mother of 5 children. A widow with 5 children. Su iglesia Her church le daba una asignación por ser viuda y bueno, la iglesia tenía cómo hacerlo Well, the church had means, so they gave her semanalmente. weekly, Hermana, aquí está su ayuda. yes, they gave her help on a weekly basis. Y ella hacía como las mujeres israelitas, salía con la taza, esperaba que el maná cayera. And what she did is just go out and expect that weekly help on a weekly basis, like the women of Israel, going out Y and ella finding siempre manna. se paraba ahí al final y esperaba que alguien se acercara, el administrador, y le And entregara. as usual, she would stand at the corner and wait for somebody to provide her with that weekly help. Pero un día, But one day, ella vio que nadie se le acercó nobody approached her. She saw that. y le dice, pastor, perdón, And then she went and said, Pastor, el administrador no, ¿será what que se le happened to the olvidó? ¿Se le olvidó lo administrator? mío? Did they forget to Y help oiga me? lo que le dijo el pastor. And this is what the pastor said. No, hermana, no se le olvidó. No, sister, we did not forget. Yo le dije que no. I told her no. ¿Cómo? What? ¿Sabe por qué le dije que no? You know why I told them no? Porque Dios habló a mi corazón esta semana. Because God spoke to my heart this week. Y yo no sé si usted lo va a entender, hermano. And I don't know if you're going to understand Pero it. Dios me dijo, But God said to me, no le des nada más, don't give her any more porque la quiero bendecir. because I want to bless her. Me dice, me fui llorando de la iglesia She told me I went crying hasta mi casa con mis niños. from my church with my 5 children all the way to home. Para que usted tenga una idea, So that you can have an idea, como de aquí this a, is a from más here allá del aeropuerto, a donde tenía la to pista a del little aeropuerto. further than the Caminando, airport, domingo en la noche, walking llorando. on a Sunday, Mire, crying. hay que meterse en la película, no In es the fácil. evening, this is not easy. Los niños no preguntan de inflación, de especulación, del precio del dólar, de la guerra de Ucrania, The nada. children, they do not have knowledge about inflation, nothing of that like that, but all they want is eat. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? And now, Lord, what am I going to do? Cuando Dios cierra una puerta, When God closes up a door, ya hay otra abierta. there is another one waiting for Pero you tienes que open. mover tu mirada. But you have to look around. Oiga, oiga, reciba esta palabra Listen que to esto es this. tremendo. Receive this. Agar, la sirvienta de Sara y de Hagar, Abraham, the servant of Sarai, se están muriendo literalmente muriendo de sed, ella y su hijo Ismael en el desierto. literally, they were dying of thirst in the desert, both her and her child. Y Dios oyó la voz de Agar y el llanto de Ismael, dice la Biblia. And the Bible says that the Lord heard her cry, Y dice que le abrió and sus also ojos. she heard about the Ishmael. Y cuando se dio vuelta, había una fuente de agua ahí. And she turned around, and there was a fountain of water in the desert. Usted puede interpretarlo de dos maneras. You can interpret this 2 ways. En las dos igualitos, Dios es glorificado. Both ways, God is glorified. Doesn't Uno. matter. One, Dios hizo que apareciera la fuente de agua. God made that fountain of water appear. Pero la opinión general de los comentaristas es otra. Dos. But general commentary says this. Esa Two, fuente siempre estuvo ahí.
that fountain of water was always there. Pero la amargura no nos permite ver la próxima oportunidad de Dios. But bitterness does not allow us to see the next opportunity that God has for us. Yeah. Y esta mujer dice, hermano, duré como 2 This días. woman says, this widow says, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? I was for 2 days saying, what am I going to do? Dios le trajo a la memoria. So God brought to her memory. A ver, algún venezolano que me traduzca el término. Sally no está por ahí. Sally no. César no está por ahí. Somebody from Venezuela that can Nadie, ninguna translate que- this word. Un ponquecito. Un Un bolito pon. pequeño. Pero pequeñito. Sí, pero chiquitico. Un pancake, pero. Una torta. Un Panqueca? no. No. Sí, un panqué, pero es que el nombre es panqué. Cupcake. Un bolo pequeño. A así. cupcake. Yeah, cupcake. Ok. Una copa de bolo. Sí. Hizo una horneada como de, le salieron, póngale usted, 40. She did cupcakes, maybe 40 of them. Y Dios le dijo, And God said, sal go out y repártelo. and just give it out to people. No los vendas. Don't sell it. Go out and give it out. 40 of them, Hermano, cupcakes. imagínese usted en cualquier ciudad de Venezuela, Brothers and sisters, imagine this. Pararse en In una esquina any place, standing at the corner, con esos ponqués recién salidos del horno regalados. with cupcakes like that, hot from the furnace, in any corner in Venezuela. Eso lo agarraban. They were agarraban. just taking these things away. Y vino un señor y dijo, deme uno, And then somebody came and said, give me one. deme otro. Give me another one. Y le dijo estas palabras. And this person said to Tengo una her, empresa, I have a business, creo que con más de 50 empleados. maybe with more than 50 employees. Y todas las tardes And every evening, yo les regalo I give them una merienda para que ellos en el receso se la coman. so that for dinner they can eat that during their break. Y ya voy a cambiarle lo que les he dado hasta ahora y les quiero dar de esto que usted hace. So I'm at a point now that I want to change that. So I want to give them your cupcakes. Y para abreviarle esta historia, So to make a long story short, Dios empezó a bendecirla tanto God started to bless her so much que tiene una red de distribución de esto que ella hace. that she has a network that Hoy- distributes these cupcakes. Es una empresaria Now she is a businesswoman. y ahora los domingos en la noche And now every Sunday in the evening, ella espera ahí al pastor, she waits for the pastor, pero no para extender su mano, not to extend a hand, sino para bendecir. but to bless him instead. Detrás de una puerta se cierra, hay una bendición. Every door that closes up, it is because there is a next door opening up. Número 3, 3. tu potencial a veces necesita presión para que lo desarrolles. Your potential sometimes need pressure so that you can develop it. Todos fuimos enviados a este mundo con capacidades All of us were sent to this earth with capacity, y deberíamos usarlas, and we should use it. deberíamos desarrollarlas, We should develop it. pero a veces But sometimes la comodidad being comfortable, that's the word, comfortable. la famosa llamada zona de confort The famous zone of comfort no va a hacer que esas habilidades se desarrollen. will not help you develop those potentials. ¿Cuántos comprenden esta palabra? How many of you understand this word? Número 4. 4. Es incomprensible It is, you cannot understand cómo es la psicología humana. how the human psychology works. Llega un momento There comes a time en que una persona a la que se le da una ayuda when somebody that you help, cree que es una obligación. that they think it is an obligation to help them. Y ya no lo ven como un acto de generosidad. And they no longer see it as an act of generosity. Hermano, Dios Brothers. le da vida a usted porque Él quiere darle vida. Brothers, God gives you life because He wants to give you life.
It is His Dios will. le abre puertas laborales a usted porque Él quiere hacerlo. He opens up a door for you on the platform, a work platform, because He wants to do it. Pero el día que dejo de verlo como una bendición y creo que es una obligación, The day you stop seeing that as a blessing and you think it is an obligation that God has to do it, no lo agradezco I y will. no glorifico a Dios. And then what I do, I stop thanking Him and I stop glorifying Him, and that's dangerous. Número 5. Number 5. Si pueden poner los muchachos el texto del Salmo 78, Look at Psalm 78, verso 24 y verso 25. Ahí verses está. 24 and 25. Hizo llover sobre ellos maná para que comieran He rained down manna for them to eat. y les dio trigo de los cielos. He gave them bread from heaven. Pero en otros textos dice But in other translations, it says que llegaron todos a hablar con Moisés that all of them came to Moses y le dijeron, and they said to him, ¿qué fastidio es esto? this is really a headache. Hermano, te están enviando pan del cielo Listen, manna is raining from heaven sin gluten, without gluten, gluten free. gluten free. Y se quejaron de Dios. And they were murmuring against God, complaining. Nunca dejes de ver una bendición como una bendición. Never stop seeing, don't stop seeing a blessing for what it is. Porque entonces no lo vas a agradecer ni vas a bendecir a Dios. And because otherwise you will stop thanking Him and stop glorifying His name. Qué tristeza para personas que estén viviendo un milagro y no lo estén agradeciendo. How sad it is for a person that is living a miracle and they don't longer remember nor thank God for it. La última enseñanza de esta lectura The last part of this this portion of scripture, pareciera que ya no van a depender de Dios, it seemed like they were no longer going to sino depend on de sus God, propias fuerzas. but they were going to only depend on their own strength. Alguien reciba esta palabra. Somebody received this word. Pareciera. It looked as if. Cuídate de decir que tú sustentas tu casa. You keep yourself from thinking that you are the one providing for your home. Permítame este consejo. Let me give you this advice. Nunca diga yo sostengo este hogar, Never say, I am the one sustaining this house. porque el que le da vida a usted es Dios. Because the one that gives you life to begin with is God. Y si faltase usted, Dios seguirá sustentando esa casa. And the day you are no longer there, He will continue sustaining that house. Levante su mano, Lift reciba up your esta hands. palabra. Receive this word. Ahora Israel iba a esperar lluvia para que las semillas germinaran en la tierra. So now Israel was going to wait for rain so that what they sown was going to come out of the Eso earth. también es un milagro de parte de Dios. That is also a miracle from God. Necesitaban que el sol saliera para calentar esa planta. They needed not only the rain but also the sun so that it could heat up the soil ¿Quién hace llover en la for the tierra? harvest. ¿Quién hace salir el sol para todos? Who does let the sun come out? ¿Quién hace que la semilla se abra y germine? Who Dios. makes the seed open up and become a plant? Reciba esta palabra. Receive this word. Es un milagro que usted tenga un empleo. It is a miracle that you have a job. Es un milagro que usted haya logrado graduarse en alguna It is a profesión. miracle that you have graduated in something you graduated in. Es un milagro que te levantes cada mañana y estés vivo y sano. It is a miracle that you can wake up in the morning and that you are healthy, Que trabajes, that you can work, que recibas un salario, that you can receive a salary, que compres alimento, that you can buy food, que lo cocines, that you can even cook que te it, sientes a la mesa con tu familia that you can sit at the table with your y que family, juntos levanten sus manos and together you can lift up your hands y bendigan al Señor. and bless the Lord. Eso también es un milagro de That Dios. is also a miracle of God. La gran enseñanza que hay aquí en esta historia. The big teaching that is in this word. Las cosas materiales se pueden acabar, The material things can deplete, pero Dios es eterno. but God is eternal. Nunca pongas tus ojos
en la bendición. Never lay your eyes on the blessing. Ponlo en el Dios que da esa bendición. Lay your hands on the blesser of your blessings. Por favor, colóquese en pie. Let's all stand up. Cuando Israel vio que no caía más maná, When Israel saw that there was no longer manna, me imagino que esperaron un día, 2 días. maybe they waited a day or two, Se miraron y dijeron los hombres, and maybe they turned around and the men said, a sembrar se ha dicho. we have to start sowing. Pero eso también es una bendición. But even that is a blessing. Hermano, yo no sé si su Brothers. empleo actual es de su agrado o no, I don't know if you like the job you're doing right now. pero no se queje. Don't complain. Es mejor salir a trabajar que salir a buscar trabajo. It is better to go to work than go out and find a work. El trabajo no es una maldición, es una ley de vida. Working is not a curse, it is the law of life. Dios le entregó a Adán trabajo antes del pecado. Remember that Adam had worked before humanity fell into sin. Fructificaos, Yeah, fruitful. multiplicaos, They were juzguen la tierra they could multiply. y llenen la tierra. And he said, go and populate the earth. Dominate. Así que levante su mano. So lift up your hands. Y allí donde está, And where you are, agradézcale al Señor en esta mañana. just thank the Lord this morning. Where you are, Señor, gracias say to him, Lord, thank you por las puertas abiertas. for the open doors. Gracias Thank you por las puertas cerradas. for the closed doors as well. Gracias Thank you por el tiempo que la bendición no ha cesado. that the blessing did not stop for the Y time. gracias And thank you por el tiempo en que cambiaron las condiciones. where the conditions around that same blessing changed. Pero nunca cambia, Señor, tu protección para nosotros. But never change your protection over us. Hoy queremos darte las gracias, Dios. Today we want to give you thanks Que nos ayudes a ver como Israel tuvo que verlo. to allow us to see, like Israel saw, No va a haber ya pan que caiga del cielo. that there will no longer manna that will come out of heaven, Pero ahora voy a hacer que la tierra brote el pan but now manna will come out of the soil of the para earth ti y para los tuyos. for you and yours. Hoy, Señor, entendemos Today, Lord, we understand que tu poder jamás that your power never pasa por encima de tu voluntad. goes over your will. Hoy entendemos Today we understand que no se trata that it has que nothing to do puedas o no puedas that hacerlo. if you can do something or not. Se trata de propósito. It has to do with Se purpose. trata de diseños y planes. It has to do with plans and designs. Y te damos las gracias, Dios. And we thank you, Lord. Gracias por los que nos contrataron un tiempo y ya no nos contrataron más. Thank you for those that contracted us for a period of time but no longer do so. Gracias por la gente que abrió su mano en algún momento para ayudarnos. Thank you for those who stretched their hands to help us. Gracias por el día que la cerraron y me dijeron, no más podemos And even hacerlo. thank you for those who closed their hands and said, no more. Algo tú querías hacer. It had to do with something that you wanted Hoy to do. bendecimos a toda la gente Today we bless all the people que a lo largo de nuestro camino that along our time, han sido esos cuervos que tú has enviado en el camino that they were nuestro, like Señor. birds alongside our way to feed us, Gracias to sustain us. Thank you por el día que subieron a nuestro tren y por el día que se bajaron del tren. for the day that they came up in our train of life and then for the day they went out of our train of life. Pero tú permaneces con nosotros. But you never left us. You are still with us. Tú permaneces fiel. You remain faithful. Y mientras tú vayas en la barca de nuestra vida, And as long as you are in our boat, hay seguridad y confianza. there is security, there is trust. Habrá provisión y habrá There will be protección para provision nosotros. and there will be protection. Pueden cambiar las condiciones, Conditions can change, pero nunca cambiará tu bendición, but your Señor. blessings over us will never change. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, Lord.
Porque aunque el río se seque that even though the streams are dried up, y aunque se acabe el maná, and even the manna stopped, y como dijo el profeta, and like the prophet said, aunque no hayan en el corral animales, that even though no animals are found in the fence, y within aunque the los fence, graneros estén vacíos, even though the barns are empty, yo me alegraré en el Señor. I will rejoice in the Lord. El Señor es mi salvación. The Lord is my Él salvation. adiestra mis manos para la batalla He gives me strength in my arms for battle. y me hace estar firme sobre And mis alturas. He makes me firm on the heights. Llévanos, Dios, a tu perfecta voluntad Take us to your perfect will, Lord. todos los días, Every day of our cada lives. día, Señor, Every day y again. que podamos ver So we can see tu mano your hand donde nadie la está viendo. where nobody sees them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many of you give God glory? ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many of you give God glory? Oiga esto. Listen to this. Esta noche Tonight, hay un tema poderoso. there is a very powerful team. El tribunal de Cristo. The judgment seat of Christ. Y aprenderemos a la luz de la palabra And based on this word, we will learn qué va a ser ese evento, what is that event going cómo va a to be, ser ese evento, how that event will be, qué es lo que Dios va a recompensar y qué es lo que Dios no va a recompensar. what is it that God will reward, and what is it that God will not reward. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas. I'm sure that God's going to speak to our lives. Amados, bendiciones para todos. God bless all of you. Hasta esta tarde. We'll see you tonight. Gracias. Gloria a Dios. Thank you, Dr. Eli. Powerful word of God. Remember, Sister Joreen is in the back. If you want to sponsor a youth, Karaguruman Joreen na patras. Si quer sponsor joven para campamento de weekend aqui. And we also have food in the back. Mi no sabe qué ser, mi no tawa. Si minha 250? Aha, Dr. Eli tem booking na maneira sempre para trás. Você sempre passa e compra normalmente anda just 2 florin. Okay? Bendición, nosso topa a noite. We'll see you this evening. God bless you. May God protect you. May God keep you along the way. In Jesus' name, amen.